Za izljeve ljubavi i emotivna stanja birajte 3. Dobro večer, dobili ste Trem11 službu za korisnike. Kako vam možemo pomoći? Da pokupim sve te karte sa stola, uzimam Lanu Jučević kada se kupa gola, parti do bola, vruće kostrin zola, razvlači Maju šupu sve do šestinskog dola, a Lidiju Bačić pregazio bi ko Čačić, pojeo je kolačić, mali moj mačić, ne znam da li će ići, ali brijem da će mi se dić, kad ugledam buteve, Franke Batelić, osjetim ljubavnu strijelu, kad ugledam Antonelu, a Žažu bi pojeo cijelu ko ljubav na selu, Batinić blačio, brim škakljivo, Alderu bi Sandru Bagarić dok pjeva rapido, shvati to, zanima me kak izgleda Pičić, Mije Dimšić i gledam ko će mi pritić u pomoć dok rošam Klitić, Brije Mikić, ak ne spomenem Trbovićku, a Kristini Krpeli, rado bi na Savto pić, Miju je Legovićku iz Bitnake iz Princeze nisam mogu zbarit, Joječka bez veze, pa derem na sjeniku, našu Domeniku, zato čuješ zvona na zvoniku.